23 ta August hi ri kwala ka kokwani Chauke va endli swilo swi nga endleki le xiteji valungu hi le xiteji xa n'wina va nga ku xipendeni laha henhla la hi phela kokwani Chauke munhu wo endla swilo swi endleka ni loko hi ku kokwani Chauke va endla kokwani Chauke va endla swilo swi endleka ka yi kapa ka yi jikelela misava hinkwayo hi vulavula hi kokwani Chauke ni the king hosi ya vaborhi va mati ka yi kapaka hi misava hinkwayo jika hinkwako ta twa kokwani Chauke a va endli swilo swi nga endleki hi le xiteji lexi 22 ya ti-artist ti ta va karhi ti performela kwala mindzuku rixaka ku ri ti 24 ta August hi ta va hi ri kwala ka kokwani Chauke hi karhi hi khipa swivundza kwala loko ku ri ku tshikiwini i nga chavi ku tshunela i ta khipa xivundza kwala loko ku ri na tinkingha ta vona mahala ti-artist kwala i ya vona vanhu va ku duma mahala swi endliwa hi kokwani Chauke jikelela Limpopo hinkwayo misava hinkwayo hambi wo ya kwihi na kwihi va ta ku byela kokwani Chauke a va endli swilo swi nga endleki i munhu wo endla swilo swi endleka minkarhi hinkwayo kokwani Chauke munhu loyi a hi update-aku valungu kokwani Chauke va mi endlele nyana liphatani nyana litsongo njhe la n'wana ni tlhela ni mi tlangela tinqambi leti ti nga ta va ti karhi ti tshama ti karhi ti mi komba swilo swa kahle la mi ya vona swilo valungu la ya vona vanhu lava a hi nga va tivi kokwani Chauke hi vona lava hi vulavula hi kokwani Chauke phela munhu wo endla swilo swi endleka hi vulavula hi kokwani Chauke ka yi kapa ka yi jikelela misava hinkwayo kokwani Chauke i munhu wo endla swilo swi endleka kokwani Chauke a va endli swilo swi nga endleki hi vona kokwani Chauke lava kasi ni byeleni la vanhu va ka hina why mi ku mani a nga faneli i nghena santheni ku swi ku yini a ni swi twisisi ene laha ni mani ni hlamula so se Sigabaza se sinyana a va nga vuli mina se Sigabaza munhu loko a endla contact ya yena hi nga n'wi cinceni va ka hina hi ku i le ruketele ka mani se Sigabi a va nga ruketeli mina Gabaza i ti endlela ti-contact ta yena leti ti ngova ta yena a nga kongomangi na kokwani Chauke mina a ni na munhu ka TikTok lexi ni xi ndlaku ka TikTok i ku tsakisa vanhu loko swi n'wi nyenyetsaka i to hunda a ni laha a ku fosteliwi munhu ku ni nyanga kokwani Chauke i munhu wo endla swilo swi endleka ka yi kapa ka yi jikelela Limpopo hinkwayo loko munhu endla contact a hi n'wi tshikeni a endla swilo swa yena hi nga laha ta n'wi hotspota aka kokwani Chauke kumbe mukuyini mina a ni teki swa ka TikTok a ni laha ta holova na vanhu mina ka TikTok ni hele ku tsaka lavi kokwani Chauke lava proper guy munhu wo endla swilo swi endleka ka yi kapa kaya mindzuku tana ni ta tsaka i ti 24 lana ne hi ta tsaka hi le xiteji tsala hi le xiteji ma vona kokwani Chauke munhu wo endla swilo swi endleka ka yi kapa kaya kokwani Chauke loko va endla swilo vo endla ne loko hi nghena santheni hi endla swilo swi endleka hi vuya la kaya hi endla swilo swi endleka ni mi endlele event leyi mindzuku 24 ya ti-artist a hi teni ni ta tsaka na kokwani Chauke swilo hinkwaswo swi ta swi karhi swi endleka kwala vanhu va mina mi nga chavi a hi tshineleni hi ta tsaka na kokwani Chauke munhu wa n'wina ti-artist ti ta sungula ku fika I think 10 o'clock hi ta va hi karhi hi performa kwala ka kokwani Chauke 24 hours mi ta va mi ri la 24 hours leyi ni mi nyikaku yona danko vanhu va mina